awusho ngizwe lokutshwala ojwayele ukuphuza awugcwali yini esiswini uzwe isisu sesikhukhumele sesibuhlungu ngaphela ijuice mangingathiwa mina ngihlalele ukuphuza ijuice ubusuku bonke isisu siyagcwala utshwala bona asigcwali yini. ungazongishwayela kabi mina ngifuna ukubhulelwa mina angilona iklayenti lakho mnomzo ungazongishwayela kabi awubhulele amaklayenti akho ngoba wonke amaklayenti akho ayaphuza abasebenzi bakho bayaphuza omkakho bayaphuza wena kuphela ongaphuzi ungazobheda nje uyeyisa wena uyeyisa impela nje ngitshelela ngempela mzo ngenzeni kuwe ngenzeni ngenza kwethu lisho njalo-ke khona kusho Ngizwe Mchunu sifaka zonke-ke enyameni lapha ku-Dr Khehlelezi sihlangane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi ucabangani ngale clip ngale nto eshiyo-ke uDr Khehlelezi yena-ke lapha for president amabhili. Ngizwele